Pričamo malo o tom kontrolnom defrostu, šta je u stvari taj kontrolni defrost, često se spominje i kakva je razlika u odnosu na normalni defrost i šta je to možda problem kod nekih Hisense klima i tim kontrolnim defrostom koji je onako dosta čest, vidit ćete, i da li to uopšte može predstavljati problem, to jest u kojim situacijama predstavlja problem. Svi znate da je defrost procedura kod klima kada se vanjska jedinica zaledi, ne bukvalno zaledi, nego se na nju može uhvatiti onaj mraz i linje i onda klima nakratko prestane sa radom, vanjska jedinica se zagrije i otopi taj led. Neke klime imaju i grijač dole u dnu vanjske jedinice na onoj tacni koji dodatno pomaže da se otopi samo dno klime, jer dno obično ne dodiruje onaj izmjenjivač koji se zagrije u klimi, tako da klime koje imaju grijač lakše otope to sa dna, tako da se ne bi stvarao led. Također neki modeli klima imaju grijač koji stalno radi kada je minus, tako da voda može stalno oticati i topiti se, znači led se topiti, voda oticati sa dna vanjske jedinice, te se tako nešto manje javlja taj defrost, bar bi tako trebalo biti u teoriji. Sad spominje se često taj neki kontrolni defrost, to je, ljudi se žale na njega, odnosno to je defrost koji se javlja i kada klima uopšte nema na sebi leda, niti mraza, niti inja, a opet se pali taj defrost i klima prestaje sa radom. Ono što mi kažemo da je taj kontrolni defrost, to je u stvari defrost na koji je klima programirana na određeni vremenski period kada je temperatura ispod nule i kada je veća vlažnost, ali najčešće je klima programirana da se pali kada je temperatura ispod nule. Znači nevezano za to da li se uhvatio led i linije na vašoj klimi, klima će svaki određeni vremenski period upaliti taj defrost, što se ono kaže za svaki slučaj. Zašto je to tako? Vjerovatno zato što je programerima i dizajnerima klime bilo teško, nezgodno ili nemoguće da programiraju klimu tako da ona tačno zna kada se je uhvatio mraz na nju, a kada nije. Nekada će biti veća vlažnost i klima će raditi u težim uslovima, znači više će se patiti da zagrije neki prostor i onda bi se taj led hvatao dosta češće. Međutim, negdje klima radi u jako dobrim uslovima, iako je vanji minus i nije recimo tolika vlaga, uopšte neće na njoj biti znači inja i mraza, a taj će se defrost paliti. Znači jednostavno klima je tako programirana da se ona određeni period, znači recimo na sat vremena ili 45 minuta upali defrost i odledi u slučaju da ima leda. Idealno bi bilo da klima tačno skonta kada se uhvatio led na njoj pa da samo tada pali defrost. Sad, kod nekih klima je to malo bolje odrađeno, međutim kod dosta modela klima je taj kontrolni defrost, to mi kažemo, znači programirani defrost koji se pali na određeni vremenski interval. To imate i kod jeftinijih kineskih klima i kod boljih kineskih klima, kod nekih je to malo učestalije, kod nekih ne i čak to ima i kod nekih boljih klima. Recimo Fujitsu marka koja je jako dobra, kod nekih klima ima defrost koji traje čak 15 minuta, što je stvarno predugo i mnogim korisnicima to smeta. Prije nego što nastavimo, samo da se zahvalimo sponzoru ovog videa, znači u pitanju je stranica KeysFan koja ima odličnu zimsku ponudu. U pitanju su znači ključevi, originalni ključevi za Windows 11 i Windows 10 operativne sisteme, također i za Office pakete, imate Office 2019, 2021. Daju jako dobar popust na veću količinu. Iskoristite kupon kodove za popust da biste dobili cijene koje su ovdje prikazane. U pitanju je kod PT52 za Windows sisteme i PT62 za Office pakete. Ono što je najbitnije, imaju originalnu, znači OEM trajnu licencu, imate podršku 24 sata i svaka preporuka za ovu stranicu. Šta je problem sa Hisense klimama? Pa konkretno Hisense Energy Pro Plus i Energy Pro X imaju taj problemčić, mislim problem, meni konkretno kod mene to nije problem, objasnit ću vam i zašto, da se defrost kada je temperatura ispod nule se pali na tačno svakih 45 minuta, neki korisnici kažu na 50 minuta, sad to zavisi da li mjere od početka defrosta do početka sljedećeg ili od prestanka i početka defrosta pa doda se još tih nekih 5 ili 7 minuta, znači nije bitno. Svakih 45 minuta se upali defrost koji traje tačno 7 minuta. Znači klima ne gleda da li se stvarno na njoj uhvatio led, nego jednostavno upali taj defrost da ona za svaki slučaj odledi vanjsku jedinicu, iako možda nema leda, a možda kod nekoga ima leda. Ljudi se žale na to, bune se da li to u stvari predstavlja problem, da li zbog toga ova klima loša ili bilo koja klima koja to radi. Pa po meni iskreno nije.
U suštini, ako je klima dovoljne snage za vaš prostor koji grijete, ako nemate ogromnih toplotnih gubitaka, ako vam je ok izolacija i stolarija, znači jednostavno ako vam je klima u skladu sa prostorom koji grijete, tih 7 minuta na 45 minuta svakih ne može predstavljati nikakav problem, znači temperatura ne bi smjela da vam se ohladi ispod maksimalno ne znam nija 1 stepena. Ako vam to smeta, znači vama odjednom postane hladno kada se upali defrost i temperatura vam opadne u prostoru za više od 1 stepena, to onda znači da imate jako lošu izolaciju, da klima nije optimizovana, znači nije dovoljno jaka ili velika ili šta god za vaš prostor, preveliki su vam toplotni gubici i inače imate problem jer tada klima radi i napornije i više troši šta ja znam. Znači ako je klima u normalnim uslovima, taj čest defrost i to gašenje na par minuta nikako ne bi trebalo da vam smeta, ne bi smjelo da se osjeti to zahlađenje. Ako ga osjetite, znači problem je, mnogo veći problem je, znači su toplotni gubici koje imate. Druga stvar, znači postoje ljudi kojima prija puhanje klime, znači nekima smeta, nekima prija, ti ljudi znaju onako da legnu pod klimu, normalno kad u vas onako puša onaj topljika vazduh da vam je prijatno, i onda jednom kad se upali taj defrost, kad klima prestane sa puhanjem, osjetite prestanak dolaska toplote i osjećate kao da je hladnije. Međutim, klima treba da se podesi i postavi tako da nikada ne puše u vas, tako da ona grije prostor, znači da grije zidove, da grije unutrašnjost, tako da vi u stvari ni ne osjetite, niti ne treba da primijetite kada ona radi defrost i kada normalno grije. Znači da sumiramo, klima kada radi u normalnom prostoru, kada dobro zagrije prostor, kada vam zagrije zidove, kada se radi taj defrost ne bi smjelo biti velikih toplotnih gubitaka da se osjeti zahlađenje. Ako se ipak osjeti i pada temperatura preko 1 stepena, imate prevelike toplotne gubitke i to treba rješavati. Kod Hisense modela koje sam spomenuo, Energy Pro Plus i Pro X i vjerovatno još nekih, ali sad nemam ličnog iskustva sa njima, je defrost na svakih 45 minuta, kažu da je kod Hisense Nordic modela to nešto rijeđe i ne javlja se toliko često kao kod ovih modela koje sam pomenuo, pa eto čisto da imate na umu. To je to. Na ovom kanalu snimam kratke i jednostavne tutoriale, uputstva i savjete vezane za raznu tehniku, aparaturu, pametne uređaje i naravno računare, kako o hardveru tako i o softveru. Značilo bi mi puno da se prijavite na moj kanal i tako olakšate njegov rast i napredak.